Assalamu alaikum dostlar. Bugün bizim serviste kun mesele. Kechki radiator almashtıramiz. Kapot jaqdan ikki patrubkani chechamiz. Так, bu jaqdan tarpedan barini chechishning keragi yo'q. Jo'ngana rulning astidan gaz pedal bilan tormoz pedalni chechib olasiz. Buyursa çoğultup bitip kaldık. Canlı radyatörünü saldık orada. Tak. Gaz pedallarını atalım. Bu bizim eski peçkemiz. Biz ayağına jettik жұмыстан. Buyursa Шопурбай көз аябай қуанышта. Жүзіне жылмаю, жан дүниесіне жылылық, ат жөнтігіне қайғы тартыладық.